Kanso eyebembirwe meya Edison Liyonga asaba nibagira ngo bwanyuma yo kushenya ebyombeko bya asimwe ebiri hakabare hihina n'omugyera gwa Mpanga akakozesa ekifuba yaagaruka yayombeka kwatine rusa kino ningonza kibaza n'abandi bona bakimanye ngo twatandika buli muntu weno wine ensobi mu mita nka 30 za riva Mpanga kunu na kuli atekwa kwikara ali ready ayetegekere ngo bwire bwona nitujja kumuhikaho kandi ebintu ebi nitubihamu. Liyonga nagira ngo nubwo mwebembezi w'ihanga yaragire kwihamu abari hihina n'omugyera ningashe kishara omu buringwa bwa mitigana yonka Fort Potro nibabingamu abaryo mita 30 zonka okukira batine bahandiko. President handike baroha eyeri kugamba ngo abantu riva Mpanga bagifuruke kumara mita 10 bayititwe kiragire kino turi abantu kyetegereza kandi nacyo tukikoraho bayititwe ntijja kubanza no kubanza na mita 30 umuntu wali mu mita 30 atandike arugemu kekintu tungiye kwatanya nchakara na sitakiraka baye mutokiraniza ngo ibyombeko byonna tubisese nabona ekyombeko ekyasesigo kyakana kandi umuntu yayongera ekyombeka bishaka kandi hati tuciwe mu kwa katimu. Moses Otmongo City Crack nagira ngo okubinga mu bishara abantu bona abarumu nekeza kugenda mu misho ngo ku president yaragire kandi nubaza kutwara abo bona abarashangwe batine bahandiko mukoto bajunanwe. Rajab Baguma omumu bakozi ba asimwe nagira ngo n'ubumukama we ainesho byo kombeka omucyara yakubire nahebwo kuraburwa Kanso etakasisire ibintu bye omuntu nomugambira obusanze buli munda muli iwe sanire sanire kintu kyawe fine akibiri peka beto omuntu nomulumirirwa nomugamba manyire ngwe twakugambira gumwe ebiri esatu ogwakane bintu bihaho rundi gendo ya bintu byawe ni peacefully. Esandeji polisi y'ebyo bahangwa netekatekwa kutaha omunshonga nane kuhiga entayirize ebyo bahangwa omu Fort Potro Station.